Habai keren bikinong patai kubor hadian balawai ke jingilang. Chief Executive Member ke KHDC ubah Syambor lang renja, ulong bakaladan gejing penslam na kesorkar jela ban pelat ya bahak kajna syaka KHDC, wala kiwe ki District Council keladat ban yo ya ke bahak lajong. Ulong baka council kelaphat ra gejing tho hagi benai ke belalet, rehedo mentak kem syamlayo asatya ke ni bahak kajna, bat dai halor ke ni kanong rim. Bu ulo wani kendo yu sembut menteri rang bak gejela ban penpau gejing sokya halor ke ni ke benta. Ulong ru bagi sorkar kam syamla penpau AA kidau halor kata kajingla ban pelat ikani gebha kajna jangka council. Badu ba preston tensong ula betha iki head officer bakin kemi ibnya bad ban le akabadan kam. Chief Executive Member ula pen tipru baka council kelapan ni kajing kersya na sorkar jela bagan beteng biang ban penlong syusyu ya kajing wat benya ni ban le research halor kajing long jingman jong kajat ben rio. Matagas ngina kalyanga yung ina District Council mangarkat by in charge yung finance ginaiwan ikan do yo Deputy CM madipay yo ka DCE department kajingwan kajungi kalong mani karen kato atli kimat ka ba ka council kaya kendo pakawai dapat kamat ka de halor ka kibaha ka ba ka KHTC ka de panyo namar ba ngilai hakiwe ki council kila dapat karena ka DCE department ka dapat pelat bat ka hadu mentahin na kalyang KHTC kim simla pelat daw ilayah ibut din hi da ka shitin adu di kini benai ke baladap dan ringim simla adu mentangim simla yo ai tetah dia ba ina so dongkam man ni kenduk marhamat yo deputy CM man penpau ya ke ka bangi dai man yo kata di kamat ka bangi wanya kenduk pat kawai rungi keren ro ka di bat ka research ka ba kom ka council hi ka di ka ba ka jongka ka dongkam man raban ban wat banyak susu ke jolon jaman jungi kum kejak mere keren ro yo Deputy CM yang kena kamat bakum ka council ngi don kam ka jingkershan ka state government ka bade kum no bangin nang la chu ban wat banyak lagi jinglong jaman juga jak beri ko jongi ka research ka jongka kat kum ka benta juga council nak nang bangin la ban so tho ya ka pateng ka ba la dap ya ka benta bakum tar tadi ka bangi ya keren Deputy CM bila berbagai kemudian saya kata buat kata skim berarti kebahak seperti sebut yo apa betul naga liangi deputy CM imshimla ya thok ekada andai la shubtha yo officer yung ibdan la to ka jaga ba kin pet banya ke ka bagi ban le kloi na ka banta ka chongki kata di ka ba tai ka ba ka ngi ka